Siphinde sinamukele kuhlelo nethanda kakhulu. Namhlanje ehlelweni sihlale phansi nomkhulu odabuka le eMgababa. Wasixoxela kabanzi ngomsebenzi wakhe. Nangomkhulu. Nina benkashana kaMenzi eyaphuza umlaza ngameva ukhuleka uDokotela uMhlongo bathi babakazinto ziyenzeka umzukulu wamakhehla amabili lo sikokokoko umfoko amamzongwane nomakholwa ayidlanzana ngibingelela nje ngisekhaya isigodlweni esikhulu abasaziyo eMgababa ngikuloso sihlalo leso enginganyakazi kuso angikubekeke lokho ukuthi ngisendaweni yase eMgababa era 7 mawehle eThekwini wena ubuza ama taxes eMgababa istopisa la ekhaya ikamthathelwe esitolo ngisho iParalias mawehla nje estopini ubuza abantu uthi ke kamhlongeza ngomeni kamkhulu umhlongo akekho umuntu ongazi ngenxa ukuthi ukulapha kwami angikufihlile kuyaziwa nangasekhaya bayakuthokozela futhi ake ngikuphinde ngikubeke lokho ayikho into emnandi njengenyanga elaphela ngakubo elaphela ekhaya angilaphele eflatini angilaphele stairs angilaphele kuphi ngilaphele ekhaya esigodlweni lonto iqinisekisa ukuthi isikhathi nje basesonakala kanje mina wonke umuntu ongifunayo ngithola la angeke ngibaleka akekho umuntu ongabaleka ngenxa yokudlala ngabantu abalekele kubo kodwa ngiyaqinisekisa ukuthi yonke engikwenzayo ngikwenza ngeqiniso ngoba wonke umuntu ongitholayo uyongithola la futhi uyongifica la nangeloso sikhathi ngifuna ukubingelela nje kakhulu ngiyanamukela futhi la kule ndawo naseMgababa ile ngisebenzela khona ke wonke umuntu uyazi omakhelwane bayazi ngifuna nje ukusho njalo ukuthi ngizocela sithathe ithuba lokuthi sikwazi ukungena ngaphakathi mase niyabona ukuthi masikhuluma ngokuthi kamhlongo lekusizwa khona abantu ekuphakanyiswa abantu la ekulekele khona abantu impilo zabantu ikuphi senikhona ke manje ngicela bonke ababukeli bahlale phansi lolu hlelo ungabusanyakaza khona uzoza ukuthi isiZulu siyaphila isintu siyaphila umuntu usekhona futhi ngiyabonga kakhulu ake siphinde sikusho lokho ukuthi njoba sesingenile ngaphakathi singenile esigodlweni esikhulu engifuna bonke abantu baseningizimu Afrika noma emhlabeni wonke jikelele bakwazi ukubona ukuthi umnyanga busekhona njoba nginimukela la ngaphakathi ngifuna ukuqala phansi ngimchazele ukuthi masikhuluma ngomhlongo sikhuluma ngoDokotela uMhlongo sikhuluma ngomelaphi wendabuko omhlongo sikhuluma ngomuntu ophatha amakhambi omhlongo sikhuluma ngobani nami ngangingazazi ukuthi ngiyokhula ngibe nje kodwa ngenxa yokuthi isalukwazi sale ekhaya kade sivele sibasiza abantu ubungoma balekhaya uma ungizalayo kade isangoma isiza abantu ethwasisa abantu ngendlela emangalisayo usabuyele enkosini ke useke enkosini akasekho njengamanje kodwa ngingawunakile nami lo msebenzi ngiyitshela ukuthi umuntu oyisangoma nje umuntu ofana nabantu akusikho ngisho isidingo sokuthi ngisondele kuyena ongakube kwakwenziwa izinto la ekhaya ngingazinaki ngenxa yokuthi ngingaqondi ukuthi kahle khona ubizo nginalo iqala esikoleni ke lento mangiyifundela nje amabanga phansi ngiba nalokugula lokuncane kancane ngiyagula kancane ngiyawa esikoleni kancane ngagcina ngihambile ngathi ngangena ebandleni lezayoni ngalithanda ibandla ngayithanda inkonzo ngakhonza ngenza yonke into kodwa ngihlushwa into eyodwa ukuthi njalo makucula ingoma zokuthandaza esontweni mekacula nje ingoma zokuthandaza angibe ngisabona kuvaleka amehlo ngiphaphama sengithelwe ngamanzi kade ngiqulekile ngithi ngiyaphaphama ayibo sengingcole kwenze njani basho ukuthi into yenzekile umesane waqule ngangayinaka ke lonto kodwa ngiyibona ukuthi iyangihlupha ngoba ingibalekisela nomakoti angithi besiphila phela sibancane suke sinomakoti nathi sizamazama ukwakha imizi noma sizamazama umakoti bakusasa bagcina ngibalekisela ngomakoti ke lento ngoba akekho phela umuntu ongaphila nomuntu kancane uyawa kancane uphatha isifo sokuwa ngangayinaka lona kwacaca ukuthi impilo iyalimala manje ngisho esikoleni emazingeni aphezulu sengiyaqala mase ngiyofunda o standard 7 sekubheka phezulu hayi yaqala impilo ngayibona ukuthi ayikho right lento njalo makubhalwa makuqala kufundwa ayilibi nankinga kodwa mase eqala kubhalwa nginganqeni ungena eclassini ngithi ngiyakhumbula ama-answers akhumbuleke kodwa meke ngaphuma eclassini kwi-test abuye wonke ama-answer njengoba enjalo ngamtshela uma hayi ma ngino 1 no 2 no 3 hayi uma kwacaca ukuthi naye akayitshela ukuthi ikhona enganeni yakhe uyayazi lento eyidlozi ukuthi ikhona but akayitshela enganeni yakhe izala ungenzeka igabhakele kuyona noma ngenzeka kufanele athathe lesi siphiwo hayi ngicela ukutshela ngakusakhumula yonke into uma wayikhumula izinto zomngoma wayiswenkela sahamba saya komunye umuzi sayocheck ukuthi yini kahle le engiphethe ngenxa ukuthi ezinye ingane ontanga yithi bayaqhubeka baya phambili mina ngiqhubeki sahamba uma wakhumula yonke into waswenka masifika lapho kwathiwa nje into ezokusiza kule ngane ifakele izinkamba ngabuza maye izinkamba zani bathi izinkamba zomngoma ngathi hey hayi angeke ngikwazi ukumelana nalonto yomngoma ngenxa ukuthi ngangibusaba umngoma ngeke ngikubeke lo ngangibusaba ngingabazi nanokuthi ubiyini ngoba nale ekhaya ngangizidla impela inkukhu zokuthwasisa yonke lento phathi ngingazi mina ukuthi ngiyogcina lapha suthi mabesho labafowethu noma esho lo makhosi hayi nginganaki ngempela nami ngiphinde ngidelele ngithi hayi mangiyoyibhilela impilo yakho hayi kwacaca
futhi ngelinye ilanga ngathi ngilungisela ukuya enkonzweni nje yasebusuku ufanele sihambe siyokhonza ngithi ngiyaphaphama ekuseni sigcwele nezinsizwa silele bayazi bathi izayona ukuthi awunqena ukuvakashela abafowenu bazolala nawe nilungisela indaba yenkonzo ngathi ngiyavuka ngisasa inyawo ivuvukele zonke ayivumi ngisho umnyathelo hayibo sekwenze njani manje kwacaca ukuthi uma akaphinde futhi angithathe angiyise komunye umuntu ngithi ma ungabisangisa kulaba bantu ababangani bakho ngoba nginalokho enhlizweni yami ukuthi mhlawumbe abangani bakhe bamtshelile ukuthi abasho ukuthi fanele ngithwase ngaya kumuntu wami engimaziyo ukuthi nangu babe ngeke ngibone sizabantu ma ke sambe nawo phinde ukhumule yonke into ungabonakala sathi sifika nakulo babo waziwa yimina wathi into ezokusiza ukuthi fanele ithwase lengane nabantu abadala ile ngade la khona ke ngagcina sengisimukela lesiphiwo noma ngangena ezinkambeni kokuqala uma engifaka ngilasho lekhaya ke mina ukhamba njengaluhla ukhamba la ekhaya egcekeni kodwa uma wengiphithisa njengomuntu angathi umuntu wangaphandle ngenxa ukuthi mefuna isebenze into umuntu wakini kufanele akudele ungakuthathi njengani yakho izokwazi ukuphila lo ngoba inhloso yabantu abadala mabengena basuke befuna lesi siphiwo siqhume lesi siphiwo asiqhumike kahle siqhuma kabi ngokuthi uhlukumezeke ngokuthi ugqilazo umama engifaka ke enkambeni ayashintsha impilo cabanga ukuthi 2 months ngangingaqondi ukuthi ngenzani ngoba ngangithi mengibona abantu ngigqoka ingubo zezangoma ezibovu namabhayi ngibaleke ngingafuna abantu bangibona ngenxa ukuthi ngathi isihlebo lento kwahamba ngagcina sengiyimukela ke ngenhliziyo yami yonke lento cha kahle shuthi impilo yami ila engavuma khona umsebenzi ke ngawuthatha umsebenzi wabantu abadala ngathwasa step number 1 ngasithatha step number 2 ngavuma idlozi ngithe ngizavuma idlozi baqala abantu bafika manje yabona sebefika abantu nento babonisiwe kade ngibahlolela babonisiwe kade ngibalapha lapho ngiblank okwangempela engikhumbula ukuthi ngosuku lokuqala umuntu owangena esigodlweni ngangishisa impepho ngikhala ngenxa ukuthi ngingazi ukuthi ngikhalelani kodwa ngathi mangithandaza ngikhuleka ngiphahla ngabona ngempela indaba zidilika ngaqala ke ukukhuluma imfihlo zabantu ngaqala ukukhuluma into zami ukulapha nje ngokuqala mina ngisathwasa uma esangilapha ukhamba nje ngiyaphothula mina sengiphothula ngemali vele ekuyiyona yona ekade ngilapha ngaye abantu ngiqonda ukuthi umsebenzi wami mudala mina ngifana nokuthi ngimncane kuona ngenxa ukuthi idlozi elingibhathile lidala kakhulu ngathola ukuthi hayi kahle idlozi elingibhathile mina idlozi labo malume njobuzwa kuthiwa kamhlongo nje kababa kazinto ziyenzeka umzukulu wasikokokoko ufoka mamzongwane amakhehla lawa amadala ekuyibona abanikazi bomsebenzi yahamba ke indaba yami ngaze ngagcina ngibasiza abantu ngendlela emangalisayo kodwa lokukukholwa ngangakuyeka iyona ke lento oyizwa njalo mangelapha ngingashiyi isithunywa okunye okwenza ukuthi umuntu osebenzisa umuntu nomuntu ongawusebenzisa umuntu okazi ukusizakala lekhaya ilento enjengale ngoba ngifike ngisebenza ngabantu abadala okuyidlozi mase ngizosebenza ngesithunywa isithunywa silekelela lo muntu othi umuthi mina hambisani abantu abadala noma abantu abangembethe abahambisani nesithunywa yila ngingena khona ke kahle ngiphile ezigabeni ezintathu esithunyweni ngiyangena ebunyangeni bokuthwasisa ubusangoma nje ngiyangena kuzoba isemnyangeni umuntu ongixoxela inkinga yakhe uthe ixoxa inkinga yakhe mase ngidwebeke la kumina ishit ukuthi okay kahle njobe exoxa lo muntu kanje uzosizwa u1 no2 no3 no4 ngenxa yokuthi vele lento okubhula kumina emzimbeni ma umuntu ekhuluma nje mekwavula umlomo nje kumina kumesane eqale kuba ukuthi nje sekuyasuka udwebeka ishit lemhlophe ngako kushoke ngiqonde lokho ukuthi umhambo lami luhamba luze lifike la ngengcine ngisiza abantu ke ngagcina ngibuleleka ngoba umuntu methu asile usuke ngazi ukuthi uzolapha ngani uzolapha kanjani asiwasebenzisa amathambo thina sibhula lokho ukuthi wena usibanibani wakasibanibani inkinga yakho ukuthi ukuthi kwaphendula idlozi liphendula ubani iyona ke lento eyenza ukuthi abantu bagijimele labazosizakala asibhuli lento ekhanda ukuthi angathi kushaya ishingishane angathi njani but sihlala kulento osuke uyifuna nakulento osuke ilangazi nakulento ofuna ukuyazi kufana nomuntu ongazi ukuthi uzalwa ubani akazi ngisho umzali wakhe akazi nobaba wakhe siyamlekelela thina la ekhaya kufana nalento ekuthiwa umhlahlo siyawubhula lekhaya ukuthi ulahlekelwe imoto ulahlekelwe into siyayibhula zonke lezo zinto lezo ezikwazi ukusiza abantu asiphinde sibingelele futhi siphinde sikujoyine wena ukwazi uqala manje ukubuka leli hlelo sike indabeni eyishisayo ke siyaxoxa sibachazela abantu ngomnyanga ukuthi umnyanga abuyini ngifuna ukuchazela lokho umnyanga kuyona into ebhedayo abiyona into embi kuphela suke sabantu njengabanye abantu njengoba kade ngisho la kwamhlongwe siyasiza ngezigaba ezahlukahlukene masikhuluma ngezigaba ezahlukahlukene sisiza ngezinto ezihlukahlukene mawufika la kamhlongo usuke ngempela kukhona
kukhona into enhlizweni yakho, kukhona into eyinkinga kuwena esikusiza ngayo. Njoba ngishilo ukuthi la kaMhlongo siyakwazi ukusiza umuntu ngombhulo. Methi umuntu unenkinga ngilahlekelwe u1 no2 no3, ngaba imoto, ungaba imuntu, ngoba nabantu sebeyalahleka manje. Uzwe kuthiwa umuntu wahamba eneminyaka e11. Khona abantu umndeni edla okhisimusi, edla happy new year kodwa ayijabulile enhlizweni yakhe. Ngenxa yokuthi yalahlekelwe umaya, yalahlekelwe usisi, yalahlekelwe uanti. Ile singena khona ke thina esilekelela khona ukuthi wonke umuntu abahambe emhlabeni abantu abajabule bonke, kuthi noma kukhona ohambile emhlabeni asazi phela. Ungagcina uzilela umuntu ungazi nanokuthi washona. Silekelela kulezo zigaba enjalo kwethina ukuthi ukulapha kethu kuthanda ukujula kakhulu. Ngenxa yokuthi imndeni ekhalayo siyakwazi ukulekelela nayo, ithola amaqiniso, ithole yonke into oyifunayo. Siyamsiza umuntu olahlekelwe imoto, siyamsiza umuntu othi mina nginenkinga yabantu abadala, ngiyaphupha izinyoka, ngiyaphupha amabhayi, nginenkinga yedlozi, mangifunda esikoleni azibonakala izinto, nginenkinga yokuya esikhathini ngingaphezi. Lonto asimesane sithi sithathe sigaxa amabhayi. Okokuqala siqale sikuthathe sikufake embhulweni enhloneni, sicheck ukuthi yini inkinga yakho. Masithola ukuthi abantu abadala mase sikufakela inkamba le ekhaya kwaMhlongo, bayazi abantu ukuthi ngezangomeni eziningi wonke umuntu ohlole ngenxa yokuthi abantu bayasizwa. Asukhipha umphupho futhi la kaMhlongo, akekho umuntu ophuma la kaMhlongo kuthiwa akalapha akasizakalanga akakwazi ukubhula, kodwa wonke umuntu esiphuma la ekhaya uphuma esandleni esiright sikwazi ukumlekelela, aphume ahamba ayosebenza njengabo bonke abantu. Sineba nento ke ekuthiwa ukugeza idlozi. Umuntu onemkinga yomsamo, umuntu othi mina umsamo wami awulungile, angiwaphuphi ngisha amaphupho akwenzeki lutho, simlekelela kakhulu ke lowo muntu ngoba sinenduku le ekhaya noma izinduku zokugeza umsamo okuthiwa umuntu mozwa kuthiwa umuntu wamanzi amnyama. Thina sinenduku esifaka ebhodweni ekutholakala iqhudeni bo, sihambe sifaka ebhodweni ibile wonke umndeni suhlanganise wonke, noma ngangabe umndeni wonke wekhehla but ekusendeni lo muntu ekuthuba kwalapha ekhaya simlekelele kulunga izinto. Ngenxa imndeni bafethu yonke singakhuluma siqede imndeni ayizwani, yabona. So wena mozothi ufuna uqoqa umndeni wakashezi, ufuna uqoqa umndeni wakaMhlongo uhlanganise ndawonye, vele ngeke yenzeke lento ngoba nizothi nihlukana nombane enzokwakhe abhekele nombane enzobheka kwakhe. Kodwa mawuthi wena ayihlanganiseni bakuMhlongo silekeleleni sonke siwumndeni, siyakwazi ukuthi nje simuntu wamanzi amnyama ekutheni noma ngabe kuvaliwe ukuthi kulotholwe ekhaya, noma ngabe kuvaliwe ukuthi ngasetshenzwa, noma ngabe kuvaliwe umatric, noma ngabe kuvaliwe ukuthi ngabukhona imoto. Khona imndeni eyavalela ukuthi angabukhona ngisho imoto egcekeni. Mathi khona umuntu uyazama uthola imoto iyagingqika leyo moto kuyaphela ngayo. Inqondo usho ukuthi sina sikahlahle sifana nomavula kuvaliwe ngoba iqhiya abavaliwe siyabaqhumisa simlekelela umuntu baqhume. Okunye kokwesithathu akuyikona konake esidume ngako nesigudi ngako, siyamsiza kakhulu umuntu ekutheni naphakamelwe impilo. Ngikhuluma ngomuntu oselahlekelwe ithemba, ngizokhuluma ngomuntu othi mina kushuthi into zami ngisoze zangilungela, ngizokhuluma ngomuntu othi mina sengilahlekelwe na unkosikazi ngenxa yokuthi ngiyahlupheka. Le ekhaya sinohlelo, akukona ukuthwalisa, akukona ukuthwalisa, asithwalisi siyaphakamisa. Ukuphakamisa nokuthwalisa cishe kuba ngathi ziyafana umuntu uyazizwa kodwa ukhona umehluko. Ake ngichazela nako umehluko wokuthwalisa. Ukuthwalisa kuhamba negazi, ukuphakamisa akuhambi nagazi. Ukuthwalisa kuyahlatshiswa, ukuphakamisa akuhlatshelwa lutho. La ekhaya masiza lo hlelo lokuthiwa ukuphakamisa, umuntu siyamphakamisa abuyelwe impilo yakhe yangempela. Lento uzelwe uyifumbethe masiphakamisa, sikuphakamisa ngogogo, sayida ugogo noma umkhulu noma umalume noma ubani, sikuphakamise ngayo. Alana asikuphakamisi ke futhi ngokuthi mhlambe soyothwala igusha, soyothwala inyoka, sikuphakamisa nangaleli nje iwashi. Bayazi abantu ukuthi sidume ngalo usiphakamisa ngewashi, ifoni, iringi, njengoba ubona iringi nje njengoba ubona iwashi nefoni upopopo, sikuphakamisa ngalo zonke indlela enjalo. Ngiqonda ukuthi la ekhaya abantu siyabasiza ngendlela emangalisayo. Ufuna umphulo, olahlekelwe, ofuna ukuzolungisela idlozi lakhe, ufuna ukuzoqinisela imoto, ofunani, uyakwazi ukusizakala ngenxa yokuthi sisiza ngegaba ezahlukene. Lo muntu othi ngiyahlukana nonkosikazi wami angazi sibangani, sondela. Abanye bahlushwa umdliwa, bahlushwa isilwane, siyabasiza bonke labo bantu ngendlela emangalisayo. Siqonde lokho ukuthi siyagaranta umsebenzi wethu, siyawugaranta. Osizakala kaMhlongo akakhululeka la ukujonga uzosizakala ngempela. Bingelele kakhulu okhuluma uMakhosumkazi la eMgababa. Lana ke isemgababa la sihleli khona. Inkinga yami ngisaqala lento abantu abadala. Kwakuvela namaphupho athize. Amaphupho athize mayevela ngokuthi ngangingaqondi ke ukuthi amaphupho achaza ukuthini. Kwakujala ukuphupha into engamanzi, umuntu abhukuda, izinto ezikanjalo. So ngelinye ilanga ngathi ngihleli kwimina nje ngihlaleni
ngavela lento ekuthiwa amathumba uma ngivela into yamathumba ebusweni into ukuthi uvala kamehlo wakwambona umuntu mayiphuma amathumba kodwa ehlweni ngaphakathi ngaphezulu and then mophuma into engamathumba kube ngathi manje uphuma into engathi yini udodi noma ngizothi into obomvu. Emva kwalokho ngabona ukuthi hayi ngathi khona into wrong yabo. Ngithe ngisuka lapho ngihamba ngizama indaba yesibhedlela noma ngizama indaba yeclinic kodwa kwathi kuba ngcono kuthi kusuka lapho kwaba nalento ekuthiwa amasha njalo mengilele ebusuku kube ngathi ngivuke ngigundile right ekhanda lami kwathi inwele zisukile la ekhanda. Ngithe ngisuka lapho okay ngathi ake ngisukume yazi ngeke ngihambe ngiyobheka njengomuntu ukuthi mhlambe ngaba yini into eyinkinga. Ngithe ngisuka lapho ngithi ngiyobheka ngathola yena ubaba umhlongo ngezakela ukuthi ngizobheka. Ngithe mangibheka ngatholakala ukuthi nginabantu abadala ake ngichaze kanjalo all right. Masikhuluma ngabantu abadala sikhuluma ngento eyidlozi right okay. Kwacaca ukuthi sekufuna ngingene entweni ekuthiwa yinkamba noma ngithwase into kanjalo. So ngithe masiqala ngithi anginayo lento ekuthiwa amasende ake ngichaze kanjalo ngoba idlozi enye into liyakwenza ukuthi ube enye into ungenye into right. Ngithe mangisuka lapho okay ngabona ukuthi hayi amasenti ngiyohlangana nawo mhlawumbe phambili yabo ngoba phela kushuthi liyakhuluma nganga understand ukuthi liyakhuluma kumina. Ngithe ngisuka lapho ngangena endaweni eyinkamba all right ngathwasa. Ngithe mangithwasa ngithwase 3 years ke mina mengithwase 3 years ngithwasisa yena uNjomani ubaba uMhlongo ake ngisho kanjalo Dr. Mhlongo ngathwasa. Ngithe mangiqeda ukuthwasa lo 3 years kwaqala izinto zami zahlangana right. Mengithi kodwa ngizodlana namhlanje ngenalutho right ivele imali eqhamuka nje isidididi yabo futhi umuntu ucela ungenzele into ukuthi noma umuntu oyicustomer lakhe ubaba uMhlongo athi ngicela ungithengele into eyinkukhu mengibuya athi hayi bami nawu ushintshe noma nawu ushintshe idlozi lami yabo mhlambe lo 200 ngichaze kanje ngibeka phezulu kwaleyo mali ukuthi ngifuna kwenzani ngifuna ukuthi ngiphothule noma ngiphume right. Ngithe mangilele ebusuku okay ake siye kulento le yokuthi mhlambe mase ngilele ebusuku ngibe nezibonakaliso right okay. Mangibe nezibonakaliso ngiyazi ukuthi kusasa kuzofika umuntu ukuthi yayibo into ukuthi lento abantu abadala into ukuthi ungaqala ngadoubt kodwa ngithi mase ngikhumbula ukuthi ngeke ngaphupha kodwa ukuthi kuzofika umuntu ukuthi yabo lonto le ngathi mayifika umuntu ukuthi hayi ngelinyela ngisho ukuthi hayi ngoMhlongo kuzofika into ukuthi noma abantu abawukuthi ngakusasa yabo. Ngathi mabafika ngakusasa nangempela okay ake siqalela makuthiwa sebefikile nangokuba uMhlongo athi mfana noma thwasa yabo ngisayithwasa awungibhekelela abantu noma awukuhlole yabo. So ukuhlola kwami kwaqala lapho uya understand ngithi ukuthi nokuthi so ukugula kwami noma ukuthwasa kwami kwaqala lapho until manje ngoba abanye abantu mhlawumbe bangazi bengamgaka but sengithe ugaina mbijana yabo. So ugaina kwambijana ukuchaza inkululeko nempilo esengiyiphila isishintshile nempilo eyasekuqaleni. So mina into engayisho nje ubaba uMhlongo ngabonga kakhulu ngokuthi wangisiza yabo. So izinto eziningi enginazo ngiyithele ngedlozi nezinto eziningi engiphila ngazo ngiphila Ngiyacabanga ukuthi akekho umuntu osenenkinga wonke umuntu usalithokozela uhlelo usajabulile kuseyuyena umzukulu wamakhehla amabili sikokoko kumfama Mzongwane nomakhala idlanzane phansi kamahlathini lesidabuka khona kodwa njengamanje sesizinze la endaweni yasemgababa bathi sa era 7 ngaphansi kwenkosi uLthuli. Ubakithi sisezweni lasemathulini la isikhona khona ngiqonda ukuthi wonke umuntu sinanenduna ke la sinanenduna ukuthi sema area but sinayo induna lento eyenza ukuthi nami ngike ngifisa ukuganga njengezinye inyanga kodwa akugangeke ngenxa ukuthi ngakhela induna ngakhela inkosi. Angifuni ukuphoqa isizwe sami angifuni ukuphoqa omakhelwane bami ingakho yonke into engiyenzayo ngiyenza ngeqiniso. Angikwazi ngisho umbalekele umuntu engisebenzayo ngenxa ukuthi uyakwazi lekhaya mengimbalekele efonini still uzofika nje lekhaya azosebenza. Ngiqonda ukuthi abantu bakoMagoli abantu bakoMpumalanga abantu bakoCape Town abantu bakephi bahlezi befika lekhaya bephinde bencoma futhi ngiyacabanga ukuthi basazoncoma nakulo TV lo ukuthi ngempela izinto mabezenza kaMhlongo ziyazenza babuye nobufakazi bakwazi ukusizakala abantu. Ngiqonde lokho
kubantwana basekhaya ukuthi la kaMhlongo into esibhest kakhulu noma into esigudi ngayo kakhulu ukuthatha umuntu uphansi emazingeni aphansi simthathe simphakamise simise phezulu wonke umuntu siyamphakamisa ngesikhathini ke njengamanje ezitolo ziyagenqeza khona izitolo eseyi-empty ngesimo esiphila phezukwaso umcathi nawe umbukele ekhaya uyazi abantu baswele nezitolo ezizokhamisa zivulwe zingabi nakudla ingabi nazinkwa sekuqalile manje kuyaqhubeka ngenxa yokuthi akazi ukuthi umuntu uzophuma abheke thina sikholela lonto ukuthi lesi sitolo sakhe kade siqasha umuntu wahamba umuntu waphindela ezweni lakhe thina sifike naloko ukuthi sengawenza umehluko kuwena ukuthi ungasidayisi leso sitolo ake uthathe leli thuba na ufonela uMhlongo kule number ekhona egijima le screen ubone ukuthi akukho engakusiza ngayo ngoba sinalezi igaba ngiyazi abantu sebeyazi ukuthi khona igaba ezikhona emhlabeni esiphila kuona esilekelela ngazi abantu njengoba ubona nje nazi izinduku zesitolo umuntu onebusiness nazi izinduku umuntu othi mina ngine-tuck shop nazi ibusiness umuntu othi mina nginesitolo nali umuntu othi mina nginama-taxi ngoba asikona ukuthi lento ikapakele izitolo kodwa ilimaza ngisho somabhizinisi abaziwayo abakhulu kakhulu nazo-ke lezi igaba ngisazokuchazela ukuthi lesi sigaba sisebenza kwini si-right for ini lesi sigaba si-right kumuntu othi nginebhizinisi ekweyami kodwa ngeke ukwazi ukuphatha lo uhambe umfaka endaweni oqashe kuyona okay asimbeke phansi lo sizoba nalona-ke futhi othi mina ngiyakwazi ukuyimela nginemfuyo nginey'nkomo ziyafa imagusha ziyafa yonke into lo simfake esibayeni-ke lo uzwa kuthiwa isibaya sami nomzana usibani siboshiwe noma sabiyelela noma sabethelela kusuke sifakwe lo ukuthi yonke imfuyo ekhona ayingafi yonke imfuyo ekhona ayingaphunzi ngahlathi into emayelana nabantu abafuyile le nabantu abakwazi ukuthi abayithandela imfuyo iyabalekelela kakhulu le ngoba imbelwa phansi esibayeni ozwa kuthiwa inkomo zasibani banilahlekile zonke la inkomo ayilahleki zihamba njengey'nyosi kuba ngathi ihlangene njengekhekhe baley'nyosi mayihamba ziyabuya kukho la kubuya khona kuthiwa iy'nkomo eziwu-2 ayisaziwa zikephi ake ngiyichazeke lo laba abantu kade ngibaphethe ba-right kumabhizinisi ukuthi wena unesitolo kodwa kumuntu othi mina nge-office kumuntu othi mina ngu-principal kumuntu othi mina nguthisha kumuntu othi mina ngumem kumuntu othi mina ngunesi umuntu othi mina ngiyikhansela ngeke uhambe nesigubhu ye-office yabona ngeke uhambe nesigubhu yokhuluma nabantu kodwa wena udinga ukuthi uthole lo yabona masikunike lo ungena le kuthiwa ngena khona ukuvule le kuthiwa kuvulwa khona ngenxa yokuthi lo ake nichazeke sinabantu nawe uyabazi ngakini abantu abangasebenzi abantu abangelutho kodwa egcineni impilo yabo iba right umuntu ophakamisele umbona ngaloko awumboni ngokuhlaba kakhulu kodwa umbona ngempilo ukuthi izithelo zakhona iba right impilo uthi usebenza umsebenzi webhedara but unemoto wena unayo kodwa usebenza kahle ubone ukuthi izinto zihamba kahle nasemndenini nasekhaya so ngiqonde lokho kubantwana basekhaya ukuthi umsebenzi wezidlozi usaphila usalekelela kakhulu ngiqonde ukuthi nawe ekade ungakholelwe emthini yabona ngoba khona abantu abavimba abantu ukuthi bayoyinyangeni lo muntu ovimba abantu uyoyinyangeni ngicela ukukutshela ukuthi uyena umuntu oqala-ke ohamba inyanga lo wenzela ukuthi ungafani nawe le video ngihlezi ngikusho njalo mengikhuluma ukuthi le video ayile kumalume ayile kanti ayile kumalumekazi ayile kukho ize kuwena ngoba mengase uyithatha utshele omunye umuntu uzokutshela ukuthi ungayenzi lonto iyalimaza kanti ufuna ukugijima yena ayoyenza abantu abasizalela bamhlongo abantu abagijima emaceleni bezwa ngabantu kodwa lapho kuyibona wena babuka amavidiyo abekho ngenxa ukuthi baphazanyiswa abantu qolo le video ayizile kumalume ayizile kanti ayizile kudatoni ayizile ngisho kumkakho mhlawumbe kwesinye isikhathi ngenxa yokuthi angangabona manje kodwa mase izinto zihamba kahle ima izobona kahle ngiqonda ukusho lokho ukuthi umuntu wesifazane umuntu wesilisa umfana osekhulile ozazi ukuthi ufunani ngaphandle kwengane ke sena 15 kodwa nje ngale kwa 15 kubheka phela songakwazi ukuthatha izinqumo zakho ukwazi ukuphila impilo kweyakho siyabasiza abantu umuntu onedlozi umuntu ofuna ukuthwasa siyakwazi ukumlekelela umuntu othi mina izinto empilweni nazambi kahle kodwa nalothi mina umsebenzi angiwutholi ke emkhulu kwayiwona naye lo muntu sinama product esimlekelela ngawo sine product yokuqala nje abayaziyo abantu ethunyelwayo ama product ekhaya athunyelwa ngophephu sisebenzisa uphephu code wena usinika nje uphephu code wakho mase uyasilontuza mase siyakuthumela impahla yakho angikusho lokho umuntu othi mina nginenkinga yemizwa umuntu wesifazane imizwa iyabaleka iyaqashuka siyakwazi umlekelela sine product yakhe naye eyisijumbulu nje esikutshela ngaleso sikhathi mase uyifuna sisoba no number 2 iproduct yokuthi mina umsebenzi angiwutholi siba naso isigaba somuntu esimlekelela ngaso okwesithathu sibe nomuntu othi mina nginesikitho mina nginebhade mina nginesilwane mina nginomdliwa nalowo muntu siyakwazi ukumlekelela simphosele kodwa khona igaba esingakwazi ukuyiphosa njengale gaba esikhuluma ngazo zokuphakamisa sidinga wena ukuthi ufike la kwamhlongo uzosizakala khona bonto lokho ukuthi umuntu ongifuna ngitholakala khona lemgaba be era 7 enambeni 8067
165 7485 067 165 7485 izona inamba ke mhlawumbe kwesinye isikhathi ngangabanjwa yimini ucingo libanjwa abantu abangisebenzelayo ngoba ngikwazi ukuthi ngathi ngibhulu ngigijimela ucingo ngicela uunderstand ube nesineke kumuntu ozomthola nikwazi ukuxoxisana ngoba umuntu onjengawe ungangeni so ungena ngesankandla nje ngifuna umkhulu uba wena ngifuna umkhulu ngicela sehlisa umoya kwenzela ukuthi ithina abantu abamnyama ibusiness lethu noma indlela yokusebenzisana igcina right singagcina sihlonipha abamhlophe kuphela nathi sisodwa asihloniphane kulokho makwenzeka futhi kukhona ongakuboni kahle ungafona phela kule number ethi 067165 7485 iya WhatsApp le number mhlambe kwesinye isikhathi ngoba ngikhona na ku YouTube uyachecka uthi DR Umhlongo mhlambe ngofuna ukubona eminye imisebenzi yethu yaka Mhlongo esibalekelela ngayo abantu ngiqonda ukuthi asibancane kule ndima sibadala kakhulu phela mhlambe kade uNkulunkulu engakafuni ukuthi wena usibone noma kade engakafuni idlozi ukuthi wena usibone kodwa sikhona nje siqonde lokho abantwana basekhaya ukuthi idlozi lisekhona umuthi usekhona umuthi usasebenza umuntu nomuntu akekho umuntu ongazi ukuyiphilela yedwa wonke umuntu kubalekile ukuthi bekhona into azophila ngayo ezokwazi ukumlekelela akwazi ukuthi abe indoda nendoda iyophila ngeenqumo zayo ngicela ukushiya lo mazi nje sengivalisa indoda nendoda iyophila ngeenqumo zayo isicathulo sazi umnikazi wazo ngicela ukuvalelisa kunini emakhaya ekutheni into ongayenza wena thatha ucingo mase uDr Mhlongo wangisiza kanjani mase uyayisholo ngoba sifunga isicathulo mase uwena asibonane kwelandelayo kunjalo akujike futhi sikhuleka emanzini uNkulunkulu aphila phakade sikhuleka ephophomeni sakhuleka esifini solwandle uNkulunkulu aphila phakade Jehova namandla nami ithula Nkosi yami zokuthandela nasi sizwe sakho